or message po ipapasahin ko lang sila. Alright, nakalagay po dito sa letter, Happy birthday, Glyza. Kumun nagustuhan mo yung sorpresa Mexica. Pag manununutan, yaag ni kainaro. Kamaungan labad, sugabay mi parang sika. Agaanawat sa ulong, aliwan no gabay mo, sanay marikit ka lang. Ang tamlay dugatan aliwa. Nung walay at dalilita, yagabayo, talosan yula taan tamot so irap ilay. Natan tawalamat lay trabaho ng atin. Gabay ko naranasan yo, so ako aranasan, ang gano'n ang irap. Iter ko ang gadsarak ko. Kumun apalikat taka, gadsayan simpleng sorpresa. Sa hiling ko labad at Diyos Ama, itanda ka imaksil yalaman, tan pagtibayin palalo ang iyong pananampalataya, ingat kayo tan. Inararo ta kayo, manangaro atin niya maganggana, Ma'am Jinky Kanyada. Ayan, palakpakan naman po natin si Ma'am Glyza po. And any message po para kay Sende, para kay Ma'am Jinky Kanyada po. Any message na lang po. For being a good person and for being a good sister. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Miss Glyza po. And kandaan na lang din po natin siya ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilisan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Ayan, may cake po tayo. Make a wish na lang po muna tayo, mga bago po natin i-blow yung candle. Wish na lang po. Medyo na ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Glyza po. And once again, happy 18th birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po, ma'am.